Yeah. Ni sawa, umefika mwisho. Tazamaji, kumbuka kilichokuwa na mwanzo lazima kifike mwisho. Na mgeni wetu leo bali si mwingine ni our director Rosemary Karen. Ako na show yake inaitwa kwa haha. Inawaletea muziki tamu tamu. Huyu ni mtu ametembea kwa mahoteli kubwa kubwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Na leo atatuambia kama ni mbaya ni mbaya, kama ni nzuri tuambie ni nzuri. Tunamheshimu sana. Karibu sana Rosemary. Asante sana. Tuirio twega. Mere baro. Ndaiwa ndina gikeno muno gukorwo haha tabarira-ini ya reke turuge. Nĩ ngoretwo ngĩrorera ũrĩa mareka, ngagĩkorwo ndĩ haha na harĩa, no mũthĩ ndauga kana makĩnjĩra ũmũthĩ nĩwe na ithuĩ. Ũmũthĩ no nginya ũtwĩre wĩra ũyũ tũrutaga, ũtwĩre wĩre eroreri wĩra ũrĩa tũrutaga haha ũkoragwo ũhana atĩa. Ririkana tabarĩra ya reke turuge ĩgũkinyagĩra o mũthenya wa Saturday nĩguo wa Jumamothi. Ciarĩkia kwĩhanda thaa 1:30 ũgakorwo wĩikarĩte thĩ wetereire tondũ no ĩkĩambie thaa 1:30 no yambie thaa 2 nginya thaa 3. Koguo ũmũthĩ ndĩrona marugĩte indo njega mũno, indo thaka na indo cihana cama. Ona we mwĩroreri ũngĩrora wĩ hau nĩ njũĩ nĩ ũrona o mũndũ akĩmeria mata. Haha nĩ ndĩrona hena ngima, na ti ngima ta ĩrĩa tũmenyerete, nĩ gakima ka yerũ. Mwĩroreri nĩ ũrĩ waruga gaku ta kau. Ngona hena spiced spaghetti, ngona hena pork, gakũrũ arĩa matendete menya kũruga nĩ ũkũmĩenda, na kĩndũ gĩgũgĩtwo spinach, creamed spinach. Rĩu reke nyambie na haha tũkĩigua ũrĩa matugĩra. Wow. Kwani mũndũ akĩrugũrĩrwo ta ici rĩ no athame gwake. Chef David. Unaweza pata bibi anakupikia chakula kama hiki. Sidhani unaweza kula hata hoteli. Really? Yes. Let me taste the spiced spaghetti. Napenda spaghetti sana by the way. Hebu onja ya leo hii. Wacha nionje hii yenu. Nione ama ni kama ile ya kwangu kwa nyumba. Aya, okromate. Siku na haraka sana ni yako. Wow. Na vile imeachana moja moja, it's just wow. Then it's so sweet, so yummy. Twende kwa pork. The protein. The protein. Hapa hivi. Kata mkono. Inaweza. Chatusikie pork. By the way, watu wengi hawapendi pork. I guess it depends na vile hiyo pork imetayarishwa. Mwenyewe. Yes. Wow. I'm so proud of you too. I'm so much proud. Chef David. Yes. Chef Christine. I think and I know you are the best chefs ever. Mwĩroreri angĩkorwo no wende kũrugĩrwo irio ta ici thaka, caria Chef David nĩonekanaga, caria Chef Christine nĩonekanaga. Ũmere ũrenda kũrugĩrwo kĩ, ũmere ũrenda makuonie kũmenya kũruga kĩ, tondũ ndĩrakwĩra they have never disappointed me. Irio ta ici ũngĩcama no ũtũre ũrĩaga ndagĩka yothe ũkaigua to gĩtũra ũrĩaga. By the way, I'm so proud of you too. Thank you. Asanteni kwa kazi nzuri, na wewe mtazamaji, support them. Continue watching the show every Saturday from 7:30. Unaketi chini ama unaenda
kitchen, unafuata whatever they are doing, you do it. Na wanapatikananga. I'm sure you have your Facebook pages, you have your Twitter accounts. Wajulishe ili waweze kujua venye mnaweza kwa mnaongea na wao. Asanteni. Thank you so much. Mwirari. Muthenya wa Juma si hada thaa 1:30 nginya thaa 2:30. Namba ya SMS ni 0721890311. Facebook ni Great Revision, Twitter ni @GikuYuTV, Instagram GikuYuTV_official. Chef Christine, Chef Davy. namba ya Chef Davy nyagoto kumuhe ni 07 15 54 54. Chef Christine ni 0710 869 867. Chef Christine. Thank you so much.